Kabantay ka ng family reunion. Kung professional ka, bisita ka ilang tagad sa imo. Pero og wala kay nahuman, pasog baon ra ka tapos mahugasog plato. Tama ka, pero di jud ko muskwila. Tan, pag-ilis na tan kay muskwila na ka. Di ko nga muskwila pamangko, bright tamangko. Bright na jud kaha ka? Sure ka? Basta pagtistingan ko nimo. Mangutana ko nimo ron, dapat imong tubag paspas ha. Sige bakla. 2 plus 2. 5. Awara, 2 plus 2, 5. Okay raman na, ang importante paspas. Di man ka bright, pilosopo mo tuop ako. Ikaw di man kasundalo, bakla mo tuop ako. Ayaw ko ganaatan ha. Suutan na ni para muskwila na ka. Di lagi ko, gay makagulo. Eskwila tan para mulambo kas kinabuhi. Diha, juga na sa'yo pa. Asay sayo pa to. Ginabase naman gudi mo ang kalabuhan sa tao. Kung unsay lang nahuman nga grado. Tama ka tan. Pero dapat karon muskwila ka. Para pohon gwapo kag trabaho. Aw ginoon, depende naman ang espiritu sa tao kung unsay mong trabaho. Kabantay ka ng family reunion. Kung professional ka, bisita ka ilang tagad sa imo. Pero og wala kay nahuman, pasog baon ra ka tapos mahugasog plato. Tama ka, pero di jud ko muskwila. Musugot kag sa dili, muskwila ka. Di lagi ko. Magitan ako diskarte para maasenso ko. Ay linti. Katilo na kay kaglato sa kawayan. Aw, relax lang diya bakla, relax lang. Eskwela, isa ka libo mong baon. Ay naa ramaday na. Awa, baon ra man imong katapat. Ang bin na be, bisig malit ko. Ah, Murag dagko ni gatag si bakla ba. Ay tama day pa. Naday may baro nun sa eskwelahan. unsa man na? Pasahon ako. Basa. Tuition, 2,000. Galas go kinder pamangka na nakituition. Ah. Grabe ka abtik oh. Siara mo sa kalibo. Galas go CR sa kalibo. Kalibang na lang sa imo short. Dili pwede bayad jud kay magasampahan ko ni teacher. B. Galas go ni mataan ni. Ah. Grabe ka abtik oh. Gwardiya, 2,000. Galas go. Nari bayad yung gwardya nga eskwelahan na may mo bayad ana. Unsa man? Muhatag ka or ikaw mo gwardiya dito ah. Yate ka ako pa may nasuguon ni mo. Bilarin lang ka. Ah. Ibayad na tanan ha. Unya ato na ko bakla. Wa paganik eskwela pero kwarta na. Wa pa man ito na enroll? Tan!